hay pa' nadie, pa. Assalamu alaikum Don Kavar YouTube kanalının görücüleri. Amansızlarбы, kattalıçıları. Bugün 15 yanvar 2022 yıl biz geldik. Пригородный мал базарына geldik. Buyursa қолдан gelişince tartabыз. Sizlerden like, подписаться кнопкасын басып, катталып, like басып, комментарий жазып кетіңіздер. Анда эмесе баштайбыз. Анда эмесе кой базардан баштайбыз. Ya, bunu kançalık бересиz? Üçü kança üçü? Kança mı üçü? Kança sırı atasın? Qaysı? Üçü. Yok, bu bazı 2'den. Bağlarını ayta verseniz. Ya bak. Basınız. Kançadan bak? 10. 10. Tiki para 12. 12. 15. 12. Üçü 10. Rahmat. 12. Soğudan alsın olsun. Хорошо. Assalamu alaikum. Kozumuzun bağısını ayt konusu. Bağız. 25. 25. Kança aylık? 3 ay 5 bin. 3 aylık. Bundayrak dur olamaz. 3 aylık kozu araşan 25 bin sırayım. Bağ verdi mi? Bağ verdi. Bağ verilik azınca. Azınca verilik ha? 25. 3 ay. 3 ay. Erkek ha? Erkek koçkor. Yaşı soğudan sos. Bu yerde bir koçkor durat. Bağısı kança oldu Murat? Ya. Kaç sıra otasın? 23. 23 bin sıra otasın. Koyun arasına koydun mu? Tişi kança var? 2 yaş. 15 gün sıra otat mı bayke? Özünüz kança sıra otatınız? 23 bin. 23 sıra otat, 15 gün bir de otat bayke. 15 gün bir betet. 23 bin. Bu yerde bir çoğun koçkar durat. 2 dişlik 60 bin. Bayke bazar sıradı mı? Bazar. Soruk sem dali. Soruk sem. 47 bin beriptir, beriptir. 47 binge beriptir. Çoğun koçkar. Bu yerde 2 koy durat. Bayke öz. Kança dediniz basın? 19. 19, tiki 18 ha? Kançaga? 17. Bayke 17'den kıloda çoğun koydu. 17 tiş. Tişi kança tişi? Dişi toluk. Toluk, toğuluk. Boğuz. 17'ge beriptir. Bu yerde Afgan koçkarlar durat. Bağısı 35 binden deyip. Dişleri kança bayke? 2 diş 6 diş. 2 diş 6 diş. Küçündeken. Bunaki. Şunun canında kozlar durat. Araşan okşaydı bular kozlar. Bağlarını aytıp basbay. 10'dan. Pazar berdi bağ. Emi gelsin. Kança? 8,5'dan beriptir. 10'dan sonra odat. 8,5'dan beriptir. Meyli soğudanızlar bolsun. 35 bin. Tak. Ya assalamu alaikum. Qandaysiz? Qancha berdi buğa? 28. 28'den berdi. 35 mingden so'raydi bayke. Ötkende 60 ming so'ragan qo'chqor. Bayke satpaptır. Пригородный мал базарында. 48'ge beripti. 6 tiş bolчу. Bu yerde çarba qo'ylar qo'zusu menen turadi. Assalomu alaykum bay. Bağlarını aytıp qo'ysangiz mı? Qozuluk qo'y. Kozlu aylar 15 bin. 15 ming. Aha. Rahmat, çarbalar 15 ming. Hem bazarda qo'chqor ko'p. Bayke, assalomu alaykum. Bu bağısını aytıp qo'ysiz, Afgan bu? Bağlarını aytıp qo'ysiz. Yo'q, sen tushmaysiz Murat. Bağısını ayt. 8 aylık 45 mingden. Qo'chqorlarla tushadi Murat. Tiş buzalega 8 aylık. 3 öten 45'ten sonra atas. Pazar berdi mi pazar? Ya. Pazar berdi mi bağ? Kança berdi? 30 berdi deyip. Bu dedi eçki ulağı menen eken 7,5 ming so'raydi bayke. Ha bu eçki mi? Boğuz bu. Semiz. Ha semiz soygun 16 ming. Pazar berdi mi bağ? 12.900. Qarağa 12.900 berdi. Ama ulağı neç? 6,5 berdi pazarga. Bayke beribettir. Bu yerde
дробилка. Бұл 3 в одном да, байке, қандай? О, бүт тартып берет. Чөп. Бүт, чөп. Дағы? Арпа жүгөрү. Тартпаган берсең, таш менен отун тартпайсың, Қалған ұмарын тартасың, деңіз? темир тартпайсың. Темір тартпайсың. Малға керекті жем, чөп, Басы қанша басы? Базы 23 000 деп атам. Басы 23 000-ден сұрайсыз. Болар жерін айтпайсыз ба, көргенде? Болорун сүйлөшөбүз анан. Примерно 20-дай болып қалады. Эми 22-21 болот. 22-21 болады дейді. Пригородный мал базарына келіп, дробилка чөп тартқыш алып кетсеңіздер болады. Бұл жерде қой, қозысы менен. Қозылар жақсы екен. 40 деді бе, байке? Олышы 40-тан деп бір байке тыштап кетті дейді. Бұл парада арашан ғой, байке? Же алған ба? 40-тан сұрайым дейді, хозяин жоқ екен. Байке, бұл қойды алдыңыз ба, же сатасыз ба? Қанша сұрап атасыз? 12 сұрайым дейді, ақ қой. Қозылар қанша болды, байке? Қозылар басын айтып қойшы. Иә. Бас. 12-ден. 11,5 мың сұрайым дейді, бычмал. Байке өз 10 мың қанша бердім дедіңіз? 10.500 берді, бұл жігіт бербеді. Бычмал болғанда бұл тиші 2-3-4 тиш болып қалған, 4 тиш болып қалған дейді, хозяин. Бірақ жақшы баға беріп тұр, байке. Бағасы келсе бер. Бұл жерде байке өз оптом 13,5 мыңдан берем дейді. Пригородный мал базары, қой базары. Қозы қошқырлы. Қанша сұрат? 9-дан сұрат тұр, қошқырлы. Қаншаға бербеді, байке? 8-ден сұрат тұр, 9-дан сұрат, 8-ден бербеді тұр. Қошқырлы. Сіздеке қанша сіздеке? 12 мың қой. Шарба ұқсайды, Боз қой дейді. 12 мың. Базар берді? Баға берді? 10 берді атшат. 10 берді дейді, 12 сұрайды дейді. 10 мыңға бербеттір. Мұнда мұны жерде қой, қозысы менен. Қозысы чоң болып қалыптыр. 18 мыңға алдық дейді. Алдым дейді байке. 18 мыңға алдым дейді. Бұл жерден байке 6,5 мыңдан алып тұр. Қозы ұрғачылар ғой, Ұрғач. 6,5 мыңдан алдым дейді. Рахмат, берекесін берсін. Бұл жерде пародан не бұл байке? Араша, Гулливердің баласы. Гулливердің баласы дейді. 250 мың сұрайым дейді. Моғылар, қозыларшы қозылар байке? Қозылар 35-30-дан. Бұлар bir yaş bola elege? Yok, bunlar 8 ay. 8 aylıklar. Ama o Gülüver'in balasında kança tiş? Уже эме 1 ay 2 ayda 4 tiş болады. 4 yaşqa толот. 4 yaşqacha. Hozir 6 tiş болады. 6 tiş болады deydi. Bazar berdi ba? Жоқ, беріп атам. Қанша береді? Жоқ, базар емес, үйден беріп. Үйден береді да? Қаншаға? Уже 2,5 берді. $2,500, Берді. Бербедіңіз, Жоқ. Жақсы, рахмат. $3,000 сұрайым дейді, доллармен айтқанда. $2,500 бербедір. Gülüver'дің баласы. Шуменен қой базарын аяқтаймыз. Подписаться болыңыздар. Қата кемшілік болса, кешірім сұрайбыз алдын ала. Лайк басып қойыңыздар, жақсы.